Rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ayat kursi ke 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah tabaca qul huwallahu ke 10. Agana sanabita, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yana nakada tau pandrita pa hakikie ya komelo kololo ngapamase jamanya. Namo cicang misa umur hidup yang peti pure mujama nak cicang. Seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Masjid Hidayatul Mukhlisin Barugai. Ya, alhamdulillah. Pertama sampai kangi maka dia tu sitongan atau law Imam Maulu limelo ipakabarui papojin na niya paringaran na lori nabita. Yang kedua iro am Maulu kangi sitongan na dua memato tu isa na nomor sidi angka pasang agama rilalan na. Yang kedua angka to tradisi. Ia Roma berkaitan si bawa tradisi tapi sanremui oko agama. Nah sebab ia ipakangkai makokoe pasti dah kemenemui. Iya. Jadi tujuanna man asdaka dirhanan faqad sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Angka tau pandri terrampai makada nani gini kita masjidakka namo sisa bumi rupiah fakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari na ibaca sejarah nabita la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah, maka ia tu tahu dia nasalailino kecuali nama sewi pong Allah Subhanahu wa taala. Nasabak magai sininna waramparangi angkai ipakai tujuh loko agama na pong Allah taala ia na tu mancajilet yang asal makam mananungang insyaallah. Dek gaga agaga tapas suri decengnya de nawala ipo ang Allah taala. Narima ko na naro pasangi pa yati jamay makoko de to na yamanan na umasalangi sa paka. Pangkato tu mangga ini adalah bid'ah. Iya. Ang kamatyangin kato jamay ya rode na maulu tau mitau ta maranaka. Ya roma maulu tau melo ta masuruga. Jadi di manibawa ken rimatu si runtuk. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian iyaro nabita Bapak Ibu sekalian suku memetoh, makanya alena memetoh iperingati kelahiranna. Sitonganna dua nabi peringati kelahiranna. Nomor sidi Nabi Isa itu dengan Natal, nomor dua ale melebina Nabi Muhammad SAW. Iyaro Nabi Isa de memetoh pernah mati. Kuidi oko ajaranna selengi ya kami menrek loko langit kedua Nabi Isa. Jadi yang silu Isa penuman yaumil jumati fi manaratil bayda. Engkana rampir nasi di hadisa makada matu uko akhir zaman no Nabi Isa melalui manaratil bayda. As-sujumane pano masam pajak jumai si bawa Imam Mahdi kana rampir ko hadisa. Jadi Nabi Isa dek namate. Nabi ta iparingati kelahiranna nasabak tulimeloki makada kehidupannya selalu kita ingin ikuti. Jadi ya tau malo yang maulu makokoe melo mala aguruangang sifat-sifat napunai ale malabina Nabi Muhammad SAW. Megamo tapi dia tu le macuri manang. Ya na kesempatannya melo ka palabangangi dua telu anu purena palabangan Nabi ta. Ya kiro iwicange sesumina capu. Tapi nareko baraka na maulid sitonganna adalah ajaran-ajaran agama. Kaya gana yero nomor sidi matan resiri. Dena gaga tau pada nabi tau tan resirin. Dena le agagay na rekodeni aling. Apalagi ko alin namin malang alin na di memen. Iya. Makanya kung kagaga pa bu aja niya sikedang nalipit na payala. Angka talo aja to masikedang. Iya.
apa iya tu tahu mata andre siri denala gagay na rekode ni aleg mabaraka sana iya tapi iya kong kaagaga na sandar katalog ko nabita malah da tu puri orang no yan tu ampai ya kalau mau lu tay ni aleg taloci di malah da Mario tapi aku bali bola tatabawa taloci di macam itu iya masabak magay nasang ni makada na capatoka tapi ya ko talo maulid pasti na Qur'an magay karena dia disandarkan kepada Rasulullah de gaga aga sandre loko nabita dia na mulia makanya sering saya sampaikan air Samsam itu adalah air yang penuh barakah bukan saja karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail tapi juga karena purai siges saatinna nabita jantunna watun na meloy pameraja nabita ni pui arona yalay jantun na nabita ni patamo ko si dia onro wada yalengi we Samsam kemudian disitulah dimasukkan deni bisay atin na nabita nasaba de na macarepa maka deto pandrita pa hakiki we Samsam ni meloy diseri baraka jadi yalengi kesempatan gesay jantun na nabita karena air itu setelahnya dikembalikan lagi ke sumur Samsam. Yana tu ampai nanigi-nigi tau meminum air Samsam maka ia tu wai mancaji pak burai mapamaso na patan natui atie na rekonay nung itawe itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua Hajar Aswad ya kalau wi makatawe umrah atau haji kumatawapai malada mario maranu untuk bawi Hajar Aswad lau pasangi maka deto pandrita pa hakiki de gaga tau bawi Hajar Aswad latu ya sewe bikin denang kana bawi nabita itu adalah batu dari surga yang awalnya putih menjadi hitam nasaba siges say tawe megay dosana pada mikong ka waju putih to linages sa carepa mancaji mabolong makumati itu sitongan na Hajar Aswad awalnya itu batu putih tapi nasaba to linabawi tawe lette dosana lokor mancaji mabolong maka menjadilah dia Hajar Aswad. Ia batuwe tidak sebenarnya mulia seandainya dia nang kana bawi nabita maka Hajar Aswad itu dicium karena Rasulullah pernah menciumnya tapi mangka tahu pandrita maka dah sitongan na Hajar Aswad itu adalah pengganti tangan Allah di muka bumi jadi nigi bawi Hajar Aswad sanrawe-rawe pada kona bawi liman na po Allah Ta'ala itu kemudian yang ketiga yaro nabita ko jokai angka alut tutupi itu yang dilihat oleh Pandita Buhairah nabita ko jokai dia itu nakan nai mata sof ditutupi oleh awan tapi maka dia tahu pandrita pa hakiki tanya nabita mi tahu nakan na cahaya matahari tania dek na mi tahu mapalla nabita najagai matan nasoy nasaba iro matan nasoy cahaya na pulukwi cahaya na nabita dari nurun Muhammad jadi pancaji bi matan nasoy pulukku nur na Muhammad ia ko sibatui nurna nabita si bawa matan nasoy hancur imatan nasoy maka diberikanlah awan untuk menutupi supaya matahari tidak hancur itu begitu mulianya Rasulullah makanya ia naro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tu ampai ko mak bicara cahaya teh maka dan nur unsur sumber cahaya adalah baginda Rasulullah bahkan meki lo suruga na sama angke nabita koro kini kinaraka nabita na muidi metomit lora naraka kan jadi Rasulullah yang kita ikuti makanya lalangnya tama suruga Pak Bu dua nih nomor di jalur polo kupong Allah Ta'ala langsung hak prerogatif maka dete pamasih urusan pamasih tania pahala ibilang tania aja tak kada ia tahu ia masih Allah Ta'ala misengnya pamasih kadangkala ibadahnya kecil tapi Allah merahmati kadangkala kapakasiya meraja tapi dia masih pun Allah Ta'ala makanya angka wanita WTS asumadak kami na pinong na ijamita masuruga itu urusan na pun Allah Ta'ala karena rahmat dia na dicampur ukir tapi jalur yang kedua angka yasa jalur syafaat iya na hak prerogatif na nabita jadi yalit wadi patamay suruga umana nasaba sinin na nabi yale mana kesempatan milaudongo kolino untuk meminta kepada Allah tapi Rasulullah tidak mengambil Nabi Isa nalah Nabi Musa nalah Nabi Ibrahim mengilau tapi Nabi Muhammad agana sanabita ya Allah saya simpan untuk yaumil akhir aja nawi lawi kolino
Oku pisurimun rimatu napa bengilawang asalamaka ngumakku. Makanya wasarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Tapi ya ko jalur syafaat angka napau nabita. Ya ko pamasewe ka makadami akasiwek ko penuh keikhlasan mamagi-magi naya naletei pamase. Deka manasah kadake ka pada ko to maka sapajaru ngoko tangana kasih tangana padang pasir sakala agaro patakapa din risam ko pamase nasaba urusan na po Allah Taala tapi iya ko syafaat ang gamelo lolong ang syafaat ko nomor si dinasa nabita pegaiwi sujuk muriolo na po Allah Taala pasti sampai sunnah. Makanya di Bapak Ibu sekalian tapi sampai sunnah tak sampai sunnah yolo na subuh 2 rakang imunrin na subuh digagah sampai sunnah suruk sholat isra itu dikerjakan duha 2 apa anang arwa iya ko hadesa ulama hadesa gang kami arwa iya ko ulama piki nalalatu 10 jadi duha 2 apa anang arwa maksimal arwa iya ini mani bawang ya ko 2 itu letak jama ya narota jama tapi Pak Burautum itu iya pasidakana watakalewe ya kopai dena kasia sinamate ya konangi janji tama suruga melalui babu duha angka pintu na suruga ya babu duha nigi jame sampai sunnah duha narakana istiqamah ukuri palalo matu iya jadi hadis qudsi nigi tau istiqamah mas sampai jangan narakana di waktu pagi lai patame suruga melalui babu duha ya korua rakana pamase ini mani bawang ya komemi mali Pak Burotu 2 rakana tajama ya komeki mali Pak Burotu lulu deto kasih asina tomate pagan na pa ya komeki mala 2 ya napai tambay tama suruga melalui babu duha pagan na yan nang ya komeki lolong pamase pagan na yarwa di mani bawang kay kawatu na makanja ijama duha ya natama na duha makanjala da ijama tapi ya komelo ki suku na duha lay bagi 2 pas masuk duha kerjakan 2 rakaat mepi matu tate 10 piliwa nampai ijamaan narakana mancaji sampai sunnah awabina sana itu istimewa nigi mak duha angka hadisa na nabita dari Anas bin Malik ini hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi siapa yang sholat 2 rakaat di waktu duha di awal jadi pas tama duha tajame 2 rakaat tapi pangupune tentukan rakaat pertama sesudah Fatihah tabacai ayat kursi ke 10 rakaat kedua sesudah Fatihah tabacai qul huwallahu ke 10 agar nasa nabita maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yan anak kada tau pandrita pa hakikie ya komelo kololo ngapamase jamanya namo cicam ni sa umur hidup yang pati pure mo jaman na cicang biasa mo ta jaman na biasa mo pangupunan itu bawang niatna duha mo pangupunan mi Al-Fatihah napa ayat kursi ke 10 rakaat pamulang rakaat kedua sesudah Al-Fatihah ibaca qul huwallahu ke 10 iya jadi sampai sunnah pamase kopure romatu eta papisau ni aja tebagan na pa 2 na tajama tate 10 piliwa nareko mapalla ni matan nasoy ya ko istilahnya hadis ketika anak unta kepanasan iya jadi ko mapalla ni matan nasoy ijama ni annar rakana tak 2 rakaci di bersala gannamu ya ruato ka 2 onna pamulana ya le anna capana ay mancaji awabin iro aga baraka no ka awabin makre nabi tapada ko masampajang 12 taong etana ya dampang ang idosana 50 taong etana idi mani ya mikomeki pasitar rumawang ya pala duha mi lolongang ya komeki matanre-tanre palana ya narota pake ya, tapi marat jiko pak galu ngapa aku ni galun na yero marat jin ni ya miko pak kantor guru sekolah menyamang waktu istirahat nana wadina manfaatkan untuk sholat sunnah duha yang nilainya menjadi sholat sunnat awabin iya tu ibadah sunnah jalurna syafaat makanya iya tu wajib denang kana tepu mani pahalana deni tapu apalana tapi ya sampai sunnah itu disebut karena itu jalur syafaat
Jadi ya komeki lolong apa masih wajib makanya tiba dia tak bagaimana sakka wajib angka sedekah sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, kemudian sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, haji wajib angka umrah sunnah, syahadat wajib angka sholawat sunnah, magi angka wajib angka sunnah, ya ro wajib jalur pamasih, ya ro sunnah jalur syafaat, ya tu ampai nabi tayaleng hak prerogatif. Nah sabak dega aga nabi ia leng pengakuan ibadah apa dia tu gaga cowe gay pakasiwet di imun ria dia gaga puasa yang kepuasaan Nabi ada ialah toh puasaan Nabi Daud ialah toh puasaan Nabi Musa ialah toh puasaan Nabi Ibrahim ialah toh donna Nabi Musa ialah toh donna Nabi Daud ialah toh ialah mana onroegan na pakasiwet jadi ya komeki jama mana ngi sigan rusuk memang ngi jadi tasapa ni ro kega wat di non rima pananungang na mode na mega kumananungang moy iya daripada mega tapi dega kapoh jadi betul kan nah iya na tunakan nabi ta'amala kami na puji pong Allah ta'ala iya man nanungang wa inkallah walaupun sedikit namo kulu Allahum ya ka 10 ko ele-ele mu itu dibaca angka matohat desa ramping siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Meki gama punai hotel ke surga. Baca di kulu Allah ke 10 kali. Ya ko makadaki wa marepaki nama gampang. Ya ko masampaja subuh ya rotal pangumpu ke 10. Hari masampaja sunnah suruh kita le pangumpu ke 10. Naka 10 matiti baca. Yan itu ampai kata panrita na patano ko pangupuin asa daripada tu dah si ko baca asam paja no mu baca tu cica mani mu jaman na 2 jaji kan makiro nah itu sehingga ada yang memasukkan surah-surah tertentu dalam bacaan salat jadi no di pasal ya ro malam masak kami pendapat na pemahaman atau panrita yang pay nagabung yo pui dia namun dia tu 5 pasilepo mi apa silepo hadesa mi yan kasi hadesa na makui kapang ya makui kapa dia na pahangi iya barasanji na pasalah ang barasanji tomotal lete bola baru nak barasanji nasa tomedo sama nang hindi ka dalilena menre bola baru te mak barasanji na pasalah toy malyo to baru te mak barasanji na pasalah toy mahake kay te mak barasanji na pasalah toy padahal hadesa Bukhari Muslim maka de nabi tadi na suku tepat na si dia selang na rekode na yasi ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya bahkan melebihi cintanya kepada dirinya. Iya. Jadi aku enggak tahu pak aku lebih napoji otona lebih napoji bolana lebih napoji bainena napoji lah kaina lebih napoji anak daripada nabi tadi pana suku tapana iya na kalimat na pak dupai tau pandrita riolo maka dapat ko cara pak dupai ya ko mali ko oto baru aja monroi otomu aja mulai otomu ko demo barasanji nasabak mumpa dupai maka ia barasanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku mak barasanji oto bicu imat tanre maloko ni mak oto sedan linapa pu imang surut tu dak dega kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia tu na memon roibi pura ni bola na makalameni leteki ma barasanji tu jolo konni magai mi tau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade ma tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli na lena padongo ko na to macho mi lodo mamagi-magi na pa baraka iko Allah taala aga makna nero de nayase ipapuji kulok ko boleh na loko nabita upala yolo nabita mak barasanja jolo napa won ribola bakka ko na pak buting anak na tudak butingnya se mak barasanja tu ko ni tau mata ko tudang buting paru di pak do jasiha magai dena melo ko nagesai bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya na romaknana na tau matotta diolo dupai ase baru menre asebe manre ase baru mak barasanji melo inno mak barasanji yo po nak monre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga jenade na pada na pahangnya na pasala ni yo po to matotta diolo matanre pahanna tapi madodo sikolana
Dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai. Yo po nak monre na sabak matandre cikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na. Bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang. Anak monre mana itu mai kamako tu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai dia na sale tu teh koletek bola bari nak bersanji deh. Tapi ya ron nak tapahang maka dia bersanji we dampe lauri nabita masalah lauri nabita mamagi-magi na turu baraka ukon ronge we. Iya aja tak kadai mado sakit ko dia tak bersanji wajib bersanji deh. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau pada kodi? Angkat ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Cuma ia baca donge, lau sapa dah lelena. Angka hadis uruntu, Nabi talau bolane Ibnu Abbas, oki bolane Ibnu Abbas si palena kangi Andre Nabi tak den Andre, makre jod Nabi jolo. Musidak kai ka Andre eme kak milodong ako. Jalo ka nga onro kenro ka wad di masampajang. Elaw ni Nabi ta ko jalo ka ngonro masampaja ko bolane Ibnu Abbas, yero sampaja sunnah doa. Ima sampaja sunnah ina bitam milodong ang Ibnu Abbas, enapa lo manre Andrena. Jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange. Iya, tapi ya di imat kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake. Makanya ya rodonge berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabi taka manasay tarima donna. Magi nilo na sampaja dia nilo dong. Apa iya pak dongang ni na tajam malaika malaika catai dia na lapor malaika kecuali 2 waktu. Iya ko sini ngisi kami sih. Jadi ko so salah saya tak baca. Maka nih, nah kami sih pilih lapor Jadi tomat so salah saya tomat tajam, araba matajam. Kami sih pilih lapor. Jadi ya ko sampaja dia na tajam, na sabaidi na si pak bicara langsung si Bapa Allah Taala. Makanya kong ka masalah aja tilo dong asam pajangi oko pilalan na sampajangin na pakima dong aja ni seliwan na apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong makalah situ malaikat terlambat ko mata nona milawi waktu musipak bicara si Bapa Allah Taala apa iya ko seliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoi maga yan na tu ampai yang kamana tu sampajanna jenne yang kasampajanna, musafir yang kasampajanna, istihara yang kasampajanna, hajat yang kasampajanna. Padahal nang kana donna, ang kana doa musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana tu? Ya palakmu ya roh. Ta palakmu. Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa. Terlupa dong, ngiya tu dia na cidi. Maka dia tu pandri apa hakiki apa tareka atau malalangi aja mu pasti sambungi baca bismillahi tawakkaltu ukui puang Allah Taala apa sandre itu jadi ya rokoto tu dan kolego-lego melok joka agak iya itu sampai tu mata tariolo maki boleh lego apa isaliwan na bolana tapi dia panas dia panas deh ya jokui rotudang masalah ini ale bolana tudang ukuran apa kanjaki rampan nyawana napa ngolo aga nak katai yana tu nak kadai puang Allah Taala palala ko alina tu barakaki tanya iko insyaallah puang Allah Taala selesaikan yana tu nak kada tau pandrite jokano tanya iko murus puang Allah Taala pasti dimudahkan yo pui di oko kak matu lo melo masinga oko masinga sia matu deka ne masih runtuh. Jadi segala urusan diserahkan. Jadi aja terpasi sambung kota baca ya, dipisahkan. Kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah. Sininna urusannya Pak. Serahkan miki lo letuk ya matuti pakai. Iya.
talapor iya melo inaka po Allah Ta'ala mimis sa ngurusan ta alina selesaikan kan makiro iji pangulo napakijok ka. Itu kuncinya. Kemudian ini naro makadakaon apa dongat to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja haja kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi taro makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulek kana palinna andre nai baca agay baca pak dongang mato tapi macai tau pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palin na ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kang andre te napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na ko andre na dena mungkin ngimangil law boto pasti lo masampaja iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makan dangi deto ga imapin rang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu upasa memang ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun salih si kanjak-kanjak nai waramparang tepat napak dia na mungkin napake untuk makaleleng ya na tu ampai imangin oli na suruh ni rok baci paling nak ni andre harapan na ya kode ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya ko nan rebe patata patapulo so na patapulo ni na dia na capo kota na tu lide na pa jani lodong malaikat iya ro andre wenandre pu ima pale iya ko kurang mopi nalesiam pelo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napaniliwa etana napake liwa nega napalana pura sia ro makade iya ko pu ima mi bamandre dece de mopa ale te bukurangi na bicangi ipa bica si pu ima supaya nandre bija-bijana nandre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya dek na ci diminun rimak dan nunga tapi na pasalamana tayo makokoy tau makurat pahangin itu kira ini na salah tuh apa caki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na pa nabaca Fatihah nandre yang penting nandre ko de nandre gatido cilina aja kamu dia diterima dona makiro itu kuncinya kita paham ya aja tersalah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nandre pipu imang apalan lo ko tomate we makitu jadi aja tak ada aja na puji nandre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima mo padiwatang sangano tu na puji nandre almarhum tapi perak si bapak Banjara pu iman na mapadiwatang di na koro mestina tatalipungi pu ima kumeki mapa baca kada na suaga tapuji pu ima kang halina mi memandre apalan na mila tu lo ko tomatewe makanan katoje usas madupa-dupa de na marigaga apa tu dupa ki yawan ni juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Jumat wani na paturu pong Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bid'ah cuma ya mikolok pisan roy manca jadi bid'ah iya masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroy maka dia nak dupa-dupa sandro ni dia nak kuah imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tu dupa ki nasabah supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh omak dekim itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sangi rumpun na dupa pala tu ipa dongange on rotona tu liwar runi tidak berugan lok imange imange nama lemak ini agar imang iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu
Oko makai kama banyak buhur, banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak dia kasih gaduh pak nagola kasih na tuno. Pak mawangi mato. Iya ulilase aga. Irakoy apa? Lah itu no mawangi to. Iya, yang penting mawangi wi. Iya, tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabuk kalau kubawa na tempat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas no ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh napa isi rumpu imam ilaudon de tania harumannya iya penting itu de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu de malaika ai minje tu butuhkan na sabak ya ro malaika ele na pilaudon ya na tu ampai makan jala da sampai ja subuh itu apa ya sampai ja subuh malaika penjaga malam si malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang iya palai ko masalawa ni teh nak kali jog cinampa tu mataku matu atupi iya na to ya tu ele ni makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kana pak guru atau pandrita maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu kega betul tu cakarudu nape je talu lampa si garu-garu ni barisi nak kaki gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mate gaje dom magaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilang tak dia nak bawa ke siro letup nah ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko mak jumat itu ya nendre pak kato ba ko bimbarade jile mata nama oi mak ko mani batena pura sinagalulu mak ko na buka ina laba moi iya magai itu hawa malaikat nah sabab ya tu pak kato ba nendre na ko bimbarai tamamanan ni tu malaikat pamasewi ko tu iya ya na tu ampai na bitana tete malampe kato bana apa masesai tet perangitin rona iya apa tu pak katok balik na minalau kurang letu ni Amerika letu Perancis macam ni kata lu ni teh katulu-tulu dia pada pajak malah ke pak katok baca acu iya jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malam pe isam pajangnya nanya katok bay nanya kui baca katok bana Nabi tadi kan dah pipi tu menek nang kapak katok bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin rotau palai ko 5 mimane de tuli lala kata ada teh makan apa iya ko lago-lago ina tuli titi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba makon ngetiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole darai tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro itu le jangan menyiksa kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk baca karudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia tahu pandrita iya tu malaikat hawana napatin romi matoki iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tu ampai kong kabola yon rin na siya matin romata makura-kura malaikat na tu iya kura-kura malaikat iya na tu ampai ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalnya 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ya kutilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang kamasigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapak pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan
Iya. Kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandai. Maka Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya ko ganjil ukuran na puji po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin ano na puji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na. Ito nalo kurang. Makanya to matatario lo makibo anak kade dito gagal na balik ko di na sa 10 sidi sa 10 talo. Tunakba na mako to. Makito nasa ba makadede paganjil. Tapi katawi ta napasangaro tao ko pahikmay. Mega di makukway. Ko makibo-kibo la di na sinraja pintun na. Ci di malabba, ci di madani. Kato makorodi natelada ko ulama hikmat tu. Sabak magay maka dia tumatu puna na bola ko tong kasalingko ko tu. Itu na pemaliangan. Itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluarga. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Nah, aja mo tarewa, bongkar ay pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal termasuk rumah itu Pak Sitongan na tonri mas sampai sunna aja nako masigi mana sampai sunna ta yaitu nabita na tagur sahabae na saba ko manay masigi na taro sampai sunna maka nabita helata ja albuyutakum makabir ajong paciki burlong bola mo monri ba matin romon rimanre onri mas sampajang nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salah rewa ko kurang melisari baraka ya masige ma baraka ni okom itu melisari baraka igi aja ton ribangi matinro yana tu ampai sampai jasuna emon rina sai parewa ni lo boleh kona boleh jama supaya mak baraka boleh non ri malaika aja na ko mana masige iya tapi gato je tu tau yana de na jama ko masige de ton na jama ko bolana angka tapi de to gato penra to ko mimerohi mabela iya magai melisari baraka boleh nasabak ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat masigi ko makado gangkay macakki hawai ma sajuk berarti ya na marepat non rite masikiri non rima sampajan iya matandra matot yan ang kamasigi ya panang kataw lepap taw lepam masampajay mapalatu yon roy jalang ngase mapangga matoy boleh makotot palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setama angka memang se makoko kang makibo-kibo lah itari ni kamera mandi WC oke lala kamera mandi kamera itaro WC be jadi ini natarongi kamera tahun rosetan kamanasa itu kanjak na WC be pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya koki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metomi ko malo lisu de nak de padahal dia enggak biasa iya magina me gala sama kaliliang nasion rome matoki nawasa ke baca Allahumma inna udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange kendri lo ki kamera mama koko kamera nasa masuk pi matung tama si kan makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar WC ta upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui na menyama yonro ya boleh iya itu iya na reke mana tau pandita itu riolo tu ni samana itu ulama-ulama hikmah bisa tahu itu karena ada memang ilmunya iya merepati ya wacarma itu pak maka dade ya kome misang sipa anak pertamamu dua sipa aku tu sigaru itu anak pamulang sipa jelek ibunya ada di situ sipa baik bapaknya angka kutu jadi kome misang sipa anak pamulata sapa bani agak sipa makalilang ukindo nangka kutu malake sifat baik bapaknya kau tu ya kau anak kedua si balikan nah sifat jelek bapaknya kau tu sifat baik ibunya melekat di situ kau anak kedua iya ya pak menerotisak tapi nak makan tu pandita ya kau anak makunrai pamulang kau tu indok na tu layolo mati biasana ya kau anak arwani pamulang anakmu ambok na tu layolo tapi tidak semua tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah aja mau tambah selong
Jamu tak kedai di Pak salama nak tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Iya. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegare. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama. Iya. Kemudian iya rona matan resiri, iya nasipak makan jala dapat. Iya nama matan resiri nata insyaallah. Makun rai dena na buka ya auratna. Iya. Paya mega masalah makoko ko media sosial. Nakan nani hak desa na nabita. Maka dan katau matu pura milau toba tapi deni tarima tobana. Nasabak po Allah taala subo ngijana tapi natungka mapitang elena jana. Jenang kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba atau yang katita rakam oko tu yana tu tau deni dampangi dosana. Iya, yana mega makoko. Iya, ang kasiasa berita hoax. Iya tiasanya berita hoax, berita bale. Iya, angka to tiasa prank. Agak prank. Bale to ya tuh. Bale mana nih ya tuh Pak Bu? Iya, iya si cedek viral, ya si cedek viral. Yang mana namanya masalah mah kokoi. Iya. Mudah-mudahan itu kok penrana. Iya. Taruh nih viral kok makan jakmui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megalada mita media sosial napai mapangewasi bala kay natapampenre ni status oh ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ. Iya. Tapi makomi mati itu Pak, ya kau nada api ni patapulo tu ngumuruk na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melotot tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya nada api yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 itu masuk kita tahun 7 ke 2 14. 21 suri maboting ya nasabak di situ 7 ke 3 ya kode naboting ko 21 sampai 28 marat gini tu musur ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi oko itu tajagai lakay tabua iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili yan na melo jo kata jama tabawi liman na tasapoy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakkalupa yo poko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana anyo de merto iya angkay pole lakay aja di pidasusah angkay pole kagaga na bawa jampuy masija ni surut tuda ko kadere na paibaw sara na mamak ko age podangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener aja kau boleh mau napakah dari mana telepokan masih bisa ubi manang kamana makun rai pada wartawangi makutana siapa aja iya magi hadijah nama sengarang denang kana masusah iya angkay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na panasapu-sapu lu nagangka matinro nabita dena kedo hadijah madari takti we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iya, iyo po kapang hindi ba inita din ang kanapaliw ko popana pa? Yan ka. Iya. Na iya kumiki mitero ni tadetako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papinadin na. Makutiha. Iya. Na makunre makuka urusan naman itayo urus. Ni sama ng urusan na tawo. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kaya ano ko jupan na nasa mapadilaka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantan mapadido Chili na yano ko bone padahal kay laki na jamba-jamba din isang ko cara na happy mana minaita dito kako ko tega mengaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu dimakun raya magampalada ya nama kanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanja kiban ni sampai ja mo puasa mo si bawa syahwat jagay tiyan tiga insyaallah
kau bisa masuk surga dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu, makanya perlu sabar di makun raya. Iya tak bertahamu insyaallah. Maka nama nu apa je lakai ku pakoni roh, ia memang tu itu jodoh tah. Iya Pak kami tu je tu lakai lambat loading. Mak bicara tu lima loli su campak dah desak lakai ke tengah nah. Nah ya apa tu makun raya tak pemakan jak kali-kali dah sok je melo lawe. Tak pemakan dah nu bawan ni. Itu tidak boleh. Memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan nampak di watas si tembus lekatnya. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu nasakdana lakai. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana nak ilakai ta sabar aki mama ko letupi napa kimana nak mak bicara. Iya. Pak kami tu makun rei napa dua lapa dana lakai na tak pernah sabar sudah nasok lah. Pai tapu kin reje lawe. Iya, ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lah kita mataruh. Tena terima di deni. Pak kami tu lakai mataru-taru Pak kah. Iya. Kato tu patah kalupang. Kato tu patala. Iya. Kato tu menenak. Iya. Terutama itu menenak biasa pensiunannya. Iya. Kau pensiun itu, oh makanan nak tu. Mandari mapat di do cilina bainena magai apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de pana pensiun ngokumi kantor imanana rewe ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan mapat di mana leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pensiun di na masangi manana ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya saya rasa lebih ada mesti na pau yan tu ampay na mo mak bajabali mana nak to manonton mana nak to iya waktu itu ya ronewe talusap bu mina patasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang ni matinro iya ya makun raya ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang nya tu ampai makun raya marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak dia na capunan nak nah. Iya. Jadi ko manan na ibay na tapa, tapasagi manan na. Maka tari na capuri. Ya. Iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Itu sampai ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni staff kada balik satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana makana to monto teriolo dega salo dega lekoran dega bulu dega tupon dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulas si rempa. Iya, angka tahu kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak nama nana 5 tahun tu ninggal raman apa emang itu rewak mana. Iya. Napa itu nak kutana mana tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega ninggal rangarone ya tu pajai dega na urusuk ya tu. Iya. Itu namo tulan tahun anak-anak dia tu disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun lain nama-nama mana gitu tanggal butiku tanggal asiku dia na urus ya rone ya tu iya zaman-zaman nam itu na urusuk makanya tanpa sabar ilah kaita insyaallah ko makanjai pelayanata dia nak kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu annatu arwa agato makadasera 1:9 makun rero nih cik dia roane sera makun rei siaga saingat asera nape nak dare dia piga jandai we dia piga tercatat langsung iya nanya tu jandai bahaya lah ada tu ya nanya mak baju ponco masuk lara ponco toli kolek inge de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upasa meman ni kajagai meman ni iya kadangnya makokoy mereka tu pau Pak ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya makokoy namo lakai ni nau tau
may kapangalakay makokoy. Tapi ako makanja isarpista insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Aman terkendali itu. Iya. Tapla nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de kay mga de modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot. Napuji toje napake na sa manyamo macakke tekon dal macakke na lima na sabon na ti. Ang kamoy baju makay sodio kumanan lamari itaro ya panipake ko meloboting. Magaya makabalo mero lojo kay ko kibola na di ka modele. Namo ani malam pi palikoto pada tikungan. Inga panya ibalo matandre. Oko kampokku de to nako ko manya de. De pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake. Toko amas berjalan. Ya to tulah say ulo na lakay. Make ko cici si tonra-tonra. Tani foto nagang kasiku. Tasak lala-lala yo kalau butin. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa, yaitu perhiasan tadi makunda makelicu bu mana tuh Bu? Anti makelicu Bu, rantai makelicu Bu, gelang sembunyi makelicu bu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na dia tahu patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tahun kalakain na tuh. Iya kok kita tu lima na janda ye. Iya. Itu kan macam cita tengah. Kali cubu. Iya. Jadi tu tomato riolo de nakutana na sampai romata mi lima na nasa janda ya no. Iya. Na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu. De na nakutanang. Iya. Nasa bangkatan rana, iyo pumakoko, uy pasagimanang. Di nagamisang. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak, tahu mata tu. Ia nak baju ri dia nak darah tu, ia nak baju ungu janda ya tu. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara ya pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura. Iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita betongan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh. Iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Membentuk karakter sifat telo ko ya tu telo itu ngang ide nama kanjak libuna tapi ulauna salakan angka mana tu maknana syariat hakikat ma'rifat sifat telo ko ya tu telo pa ekong ka telo iti tilo ko manu enarang ya ko makbaboy de nang caji manu tetap memang caji iti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasagi kiye didi tongang itu de na berubah waktu na tapi iko mo berubah tapi agan na curi ampe kedo madecin na kiye na makitu itu makna itu aja nih lebah mau lubah malah telo de risau anak mun rito mana tu make garupan na gatto gatto ni pasero gatto ni bakoro itu iya tapi pakai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabi tatala wih si jana mah bicara si jani Bu ya iya aja na 1 jam Pak ya para kange manasang tate 10 nih maku ya si disipak na nabita tabawar rewa talay namo kumamaulu kiya bana roti ngerang agah aja tasusaywi padatta rupata yan aruyasa rahmatan lil alamin aja tasusay padatta rupata kenro ki monro iya ko imangi aja tasusay jamaata maka lampe bacaan na taunakan na asam urat imon kanite tulitin tu na makontrol yang kamu pilago aja na malampe lada baca tak ko mancajimang kemudian ya ko makmungi aja to sa sisay po imang napay taluaya na baca tu 5 semeni
betul lah rokok no. Iya kumaji manginang kaungko na aja maka den kasihati mawat duhai. Iya pesangi iya nasabah itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ku surah pendek apa ia tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa lah ya ku surah malampe na dia nagagamnis sa sambung ya kada di ko mani kami umpikaw dari sagidi mak baca surah makay lampe sisa na tasaka mamakumana ng imondri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka naman ni jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu ya nalese tapal na sambu magay karena nahapal ina tu nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya aja nama sesa ko panitia pero panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampila ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja. Iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara mo to limita jang. Iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suruh macan ne suruh aga nandegay pasadia ngedega kasi aling gaga. Iya pag kami to lakai makoto maka ciko maka membalo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso rasa pulau pemisa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacanya surah yasin na masih jamakap. Enggak apa itu. Ya kung kadita di arwanewe talingi makun raya na lena makatani. Dua kalimat ya ko talingi ma ang kadita alay. Pabir itu ma ang kadita taroy. Amana itu. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permiso ko lakita. Apalagi makadayala dia ko kanton na. Oh aja lalu. Maka depak taling aja lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali. Loki mali surara tabawangi lakita alina pamalingi. Apa itu makun reko milay di 10 sabun na di 50 sabun na runto nalaman ang iyo dia kagak sesudah ya iya mak itu kuncinya jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya iya napa itu pak dongan makun raya luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makun raya anak-anak tak tilodongan pak makai ka makun raya mandari kalau ka macaramang kaniwae na pasipulu doang ustaz magay woi betan anakku oh agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tuh pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tindok na komelo berhubungan pak mupu bapak surong maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay pati jendela kakang aja lah katu ya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka iya itu kagak ko pak. Iya, aja. Yang kedua, angkato nasawi maka tengah mabicara ustaz. Ya to situ ko tengah mabicara cakarudu. Nih, ya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya. Aja. Iya, makanya Nabi tana suruh ki majenne supaya ta dengan cakarudu. Ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoko yawana lilana kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya roh, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli mal lagi ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapungo kiyawana lilana, bacaan salawat ko jumai ko makato baitaw. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami mato tu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya matu mau diowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakat. Biasa mau ketolo tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka dakaon na ya Ta'ala
aja tak susah pada tarupa tahu mak bali bola ki aja tak susah pemerintah tak aja tak susah insyaallah ya ko iya na tu bali galu tak aja tak susah pak mega tu bali galu mak kere-kere lalu mina aja tak pasolai na pujai pambatan na galu kato mak ko atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mak ko atu may ga rupana tu pak galu pak may ga pak ya pak galu mato jadi wisang kemudian aja di jamata iyan man ro batala dasar papa DC ni iya papa DC televisi ki papa DC ngase pak jarato je madece ni tu papa DC televisi ni jarato madece pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak dake na pak kemeja soli tau iya de to na ko penra de ina tu nak kada guru tajara tu papa DC elektronik madece pak mega kelasina iya de to tapi de to kagak ko di ya to mi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kung kaagagat tadi na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kung wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tapaturan no mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya na tunang katau pak malasa anak na ko pi Singapura na pang kapak burana ang katoi di anak tamalasa bo dress menino na paja nairamnya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matuy rolasan na ini ibu-ibu aja tamaseke ah bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa pasilele tawe pa itu tamaseke de kasi ngaran na ya ko mati de kato terri on rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikat bimite na labat law si masyarakat buru ni runtu asanna ya no kat di patau biasa je padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tau iro waram parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi ko meki malomo meki salama ya sidakangi masigi ta luar biasa pak bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang tabangung pakanjaki masigi ya na makanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang ka masigi ko tu kampung ede na tarpaliah sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makuti komeki mite dale ko tu kampung edu pasema ka tabangung masigi wala na pong Allah taala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak bere jama turun ni baraka ko tu na ya tu balesui balau ya ni tu nanre ko anu masalah ya ko tapasui sakka na de nanre iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesui manre balau lo poda memang kada wajah ti sakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mgadrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama to na isam na atan na po Allah taala na masikiri manang iya pak yan je na de na susakka itu tata maka solang iya lakai law sala anak jamang kali nga baca motor silap po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana tolak balaki buah basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta sileleki supaya aja na sawe la salasay andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patuda ngilakay tetap patuda manre ki si bawah mabela tulasay ya makokoy anak naman rekulon televisi lakay naman reko kadere bayne naman rekula da purang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapabu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male carma ko mapamulo-pamulan latu capana upasangi di sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawat bil qulub meki salawat syifa meloki salawat sampurna meloki salawat jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakah insyaallah ya miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah ya ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu ya kupura mana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami memang itu akhirul kalam Allahumma bikil aqwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.